sjeda na krevet i sad ja ulazim u molitvu, ja sad nemam ništa drugo, znači ja sam sam zatvoren. To je samica. Pa samnica, da. I ulazim u molitvu i molim se i razmišljam se, ujedno molim se i u jednom momentu ovako s lijeve strane gledam i tvoja sjenka ide prema meni i ti položiš ruke na mene. Ja sad razmišljam, sam ja pukao luž, ne znam šta, ali se sjećam tvojih predavanja i tvojih zoomova gdje ti kažeš dolazi mu duh pred tebe. I sad ja mislim, šta, to je to, rekao, on sad moli za mene, pa ona polaži, rekao, se opušta. Ne, šta rekao, to je to, rekao. Ja vam na desnu stranu, na zid nešto veliko krilato. Ja onda gotovo sam, i iznenađen sam, i ne znam, zbunjen sam, rekao, ja sam zveknut ko totalno. Rekao, sad kad sam već pukao, nek sam da se opustim, da ne razmišljam. Rekao, Ise, sad želim tebe, jer si rekao što god za ište imao. Nema toga što ti neš, ja sad provociram Duha Svetog. A i to sam, znači, gledaj zoomove apostola, da se carstvo nebesko osvaja na silu. Znači, i to bi bilo na sad, da provociram Duha Svetog. Ja u tom momentu, kad u tom svom zanosu, ispred mene velika, ogromna ovakvu svjetlost, izlazi svjetlost, i vata me strah, znači neopisiv strah. Svaki dio i mene se, baš je bio u strahu. Ne znam, ne mogu to opisati, taj strah, da se ja ne mogu ni izraziti, ne znam. I čujem iz te svjetlosti, čujem glas, kaže, ne boj se, ja sam. Evo, ovo je svjedočanstvo za našeg Gospodara Isusa Krista. Evo, ja bih htjela vama koji ćete slušat reći koliko je Isus Krist velik u našim životima i koliko je živ, koliko je moćan, koliko je nadmoćan. Pa ćemo onda krenuti sa svjedočanstvom našeg Željka, koji je bio u zatvoru 14 mjeseci. Sasvim izvjesno nepravedno, ali i u tome ćemo dokazati, pokazati koliko je Isus Krist velik, ljubavan, suosjećan, milosrdan i predivan. Evo, možeš li ti onda ukratko našim gledateljima reći što se dogodilo, u kojem trenutku se to dogodilo i evo, okvirno kreni, pa onda ću ja po putu te pitat kad mi dođe. Pa, pošto sam ja imao prijateljicu iz mog rodnog grada sa potrebom koja je imala baš poroke, problem sa tim svojim što je već imala te baš ozbiljne poroke. Ja sam tebe pozvao da dođeš. Naravno i on ste upoznali, prije toga se on s tobom stupio u kontaktu, sama je znaš da je njezina majka tebe zvala. Međutim, ti kad si imala vrijeme, kad si mogla, došla su i tad smo dogovorili, inzistirala i sama ta majka te moje prijateljice da kod nje noćite. I onda smo prvu noć, prvi dan kad si ti došla, dogovorili smo da dođemo kod nje tamo u njezinu kući, da ti malo, da upoznaš se s čime se ti baviš i šta radiš. I u toj kući, normalno, molili smo se, nas je bilo ta majka te što ima problem, ja i njezin muž, tako dalje. Ti se molila, tad sam ja prvi put uz to, položila s ruke na mene, tad sam ja pao u duhu, položila s ruke na tu ženu, što je majka te moje prijateljice što je imala taj problem i ona je nešto osjetila, to je potvrdila. Međutim, mi smo se sutradan dogovorili da dođemo ujutru
pošto vi ste ostali noćita, ja sam još normalno u svojoj kući, da dođem ujutro, doručkujem me, pa ćete vi da idete u bolnicu gdje ta ćerka od prijateljice je bila na psihijatriji, imala je problem. Međutim, mi smo došli tada ujutro, ja sam htio da moje djeca tu dođu, da prisustuju, da osjeti taj blagoslov. I ujutro smo došli, ta majka od te prijateljice pripremila pogaču, sve čaj, sve što ide, za jedan doručak najbrže što je mogla uraditi. I normalno, koji svaki dan što radimo, da blagoslovimo to, da se zahvalimo ocu. I mi smo se uhvatili tada za ruke, tu su moja djeca bila prisutna i pomolili smo se. Vi ste došli za bolnicu, za tu već psihijatrija kako se zove, vi ste otišli tamo, ja sam odvezao djecu u školu, ali smo se umeđu vremenu dogovorili da dođemo uveče i da odradimo molitvu za potrebe svima kojima je potrebno i toj samoj djevojci koja je imala problem. I uveče smo mi došli, ja sam doveo svoju djecu i majku, još ti bila je prijatelja, okupilo je se nas onako fin broj skroman. I tu si ti normalno koji što i do sada sve radiš, propovijedaš, poučavaš. Šta propovijedam? O Hristu. Učiš o Hristu, jednostavno o Hristu. Evanđelje o Hristu, o isceljenju, o molitvama i polaganje ruku i jednostavno riječ Božju propovijedaš. I tu su moja djeca bila i ti se mola za mog sina koji ima problema s očima, nosio našli, položila se ruka na njega, pomola za ćer koja ima problem sa slijepim crijevom, pomolila se tu i još nekima se tamo pomolila. Međutim, pošto ja imam moj problem sa bivšom suprugom od prije, imala ti neke konflikte, ona je našla na internet, negdje na Facebooku i neki koncil, ne znam, rimokatolički čije daje čista istina sekta. I međutim, kad je ona to našla, ona je mene forsirala i silu da ja vratim djecu kuću odmah. I što ja sam normalno pokupio djecu, spremio djecu da vratim, a prije toga su djeca se igrala sve dok je to trajalo, dok si ti poučavala i polagala, djeca se igrala, crtala su, pjevala su, i međutim kad su tebi djeca dala to crteže za poklon, ti s njima dala pomazane tkanine da oni imaju, da stavi pod jastuk da mogu... Ok, ajmo samo da, znači, tvoja djeca su na toj našoj službi crtala Isusa srca i pisala su ćirilicom Isuse volimo te, Ivana volimo te. I to su baš bila nekako ljubavni crteži. Da. Ok. Pomazane tkanine su tkanine po dijelima apostolskim 19. poglavlje 11. i 12. stih. Bog je po Pavlovim rukama činio izvanredna djela. Pavle sa svog tijela davo opsjednutima, bolesnima tkanine i kad bi vi uzimali to u ruke, onda su primali razna oslobođenja i iscjeljenja. Po istom principu ja molim nad tkaninama koje postaju pomazane nakon molitve. I ja sam onda dječici dala te zelene pomazane tkanine. Nebitna je boja, u tom trenutku bile su zelene. Dobro? Da. I tu je još bila jedna cura i momak koji nisi imao prijevoza i koji su zatražili od mene da ih ja odvezim kući. U međuvremenu vraćajući to dvoje sa tom djevojkom, ušao sam u jedan onako konflikt, nešto ozbiljan iz tog razloga što ona htjela da ja prvo odvezim nju u kuć, pa onda djecu. Ali pošto sam bio u tom pritisku zbog svoje bivše, rekao da ja odvezim prvo djecu, pa ću tebe. I kad sam ja vratio djecu, ja sam djecu ostavio po svoje bivše, ona je tu planila, bila je baš bila je, ne znam, van sebe, bila je ljuta neka. I ostavio sam na djecu i završio sam s tim. Kad sam došao u kući, sutradan ujutro mene zove centar socijalni rad da dođem na razgovor. Kad sam došao na razgovor, ja sam iznenadio pitao me gdje sam ja bio sa djecom i šta sam radio. Međutim, mene moja bivša tužila da sam ja djecu negdje vodio
u neku sektu, da je tu došla neka Ivana iz Zagreba, tamo su napisali Ivana iz Zagreba, krstiteljka, da je došla da propovijeda nešto nepoznato o njima, da totalno drugi neki Hrist, da bavi se nekim ritualima, da polaže ruke, da se držimo za ruke, da ljudi padaju u trans, da i tako to nevjerojatno neke stvari što da mađija, da laže, da nema šta nisam pričao. Ja sam normalno njima objasnio o čem se radi, ali to nije imalo nikakvog utjecaja. Smatrao da ja nisam sav svoj, nisam dobar, nešto da sam omađijan. I to sam, prošlo je to, međutim mene zove posle milicija, isto na razgovor, izgleda, razgovor jer su svi objavili da je to neka sekta, to je, ubijaju, ne znam šta ne rade. I ja umeđu vremen dobijem zabranu od suda, prilazak djece na 200 metara 100 dana. I jednog dana ja išao s posla i prolazi kraj srednjoškolskog centra, sad ja ne znam ko je mene vidio, prijavili su me, kao da sam ja bio u susret sa djecom. I tu mene hvata milicija i odvodim u pritvor. Prvi dan znači on mene lišavaju u 9 sati ujutru slobode. Stavljaju me u ćeliju, u zatvor, ona užasna je unutra bila, nikakvi su uslov, na -4. Na -4 i baš je neuredna, neugodan miris i sve. Pošto sam pratio tebe, pratio apostola Lorenza, vaše seminare, dok sam tu bio u toj situaciji, sjetio sam se tebe kako si ti u svojim seminarima, u svojim tim zumovima, da zapovijedamo, da se molimo, da molimo anđele da obavi za nas bilo šta. Tad sam se ja pomolio. Dajmo anđelima odriješene ruke, da učine nešto što je dobro za nas ili za bližnjeg. Dobro? I tad se ja pomolim anđelima, zamolim prvo anđele me ugrijem, bilo hladno. I određene anđele da odu do nekoga inspektora, nebitno, da mi nađu bolji smještaj, da me prebaci u neku drugu ćeliju. Nisam tražio da izađem, ali da me u nešto bolje. Da ti ne bude više hladno. I dok sam to sve molio, razmišljao o svem tome, osjetio sam onda neku toplinu. Osjetio sam toplinu, bilo mi dosta, baš je toplo, to ne opisuju. I u međuvremenu ustajem da idem u WC, onda me potjeralo, od zime nijem se išlo. Kuca na vrata, dolazi policajac i pita šta je bilo, momak, rekao, idem se u WC. I on kaže, ajde u WC svidno za 20 minuta imaš premještaj. I tu sam ja baš sam bio iznenađen, izbunjen i radostan, pored svega bio sam radostan. I on mene prebacivaju u 10 uveče. U drugi grad, u drugu ćeliju. I kad sam došao u tu ćeliju, obradovao sam se, znači ćeliji, napokon, bilo je toplo, podno grijanje, imamo gdje oprat ruke, imamo bio taj čučavac i baš sam se obradovao, ko neki hotel za mene. I sad pored tim uticajem, te molitve, da mi to se ostvarilo sve, sjedam na krevet i sad ja ulazim u molitvu, ja sad nemam ništa drugo, znači ja sam sam zatvoren. To je samica. Pa, samnica, da. I ulazim u molitvu i molim se i razmišljam se. Ujedno molim se i u jednom momentu ovako s lijeve strane gledam i tvoja sjenka ide prema meni i ti polažeš ruke na mene. Ja sad razmišljam sam ja pukao luž, ne znam šta, ali se sjećam tvojih predavanja i tvojih zoomova gdje ti kažeš dolazi mu duh pred tebe. I sad ja mislim, nema šta, to je to, rekao, on sad moli za mene, ona polaže, rekao se opušta. Nema šta, rekao, to je to, rekao. Ja vam na desnu stranu, na zidu nešto veliko krilato. Ja onda gotovo sam, i iznenađen sam, i ne znam, zbunjen sam, rekao, ja sam zveknut ko totalno. Rekao, sad kad sam već pukao, nek sam da se opustim, da ne razmišljam,
Rekao, Ise, sad želim tebe, jel si rekao što god za ište imao. Nema toga što ti neš, ja sad provociram Duha Svetog. A i to sam, znači, gleda iz umove apostola da se carstvo nebesko osvaja na silu. Znači, i to bi bilo, sad hoću da provociram Duha Svetog. Ja u tom momentu, kad u tom svom zanosu, ispred mene velika, ogromna ovakvu svjetlost, izlazi svjetlost i vata me strah, znači neopisiv strah. Svaki dio je mene se, baš je bio u strahu. Ne znam, ne mogu to opisati taj strah, da se ja ne mogu ni izraziti, ne znam. I čujem iz te svjetlosti, čujem glas, kaže, ne boj se, ja sam. I tu prestaju, znači, svi strahov, znači, ništa, jednostavno, više ne mogu se ja ni pomjeriti, ni kontrolisati, ništa, jednostavno, mir, ne mogu pisati kako. I čujem kaže, ne boj se, polaži ruke, nemoj sumnjati, vjeruj. I na kraj kaže, napasaj stado moje. I s druge strane, neko lupa na vrata kad policajac. Policajac meni viče, momak, jesi dobro, šta je nešto treba vodi, znači u mene budi, sa šta je bilo, šta je se dešalo, niti koliko je to trajalo, ali nešto sam primijetio da u mene, znači, šta je bilo, ne znam, ne mogu to opisati. I tu noć ja završavam, prenoćim, neopisiva ta noć kako je prošla. Iz te ćelije prelazim sad u treću i sad pod uticajem svega toga dolazi ne sada je sumnja, ne znam, ja pitam se. Dvojba, sumnja. Pa nešto. Pitam šta je sad ovo, šta sada ja radim, da li ja nešto griješim, da li sam ja u krivi, Isuse, ne idem ja sad da osuđivam Isusa i da mi je nešto krivo, nego... Da li si na pravom putu? Interesuje, da. Da li su apostol i Ivana tvoji? Da li je to? Tako to pitanje, tim željam, u svom tom, svojim tim, ne znam, ni ja, molitva, ne to šta je, to je molitva s ocem i jednostavno u molitvi ja okrećem na desnu stranu i imam viđenje, vidim Jovana Krstitelja. Kako je u gorim uvjetima, u zatvor, zidne, zidne kamenje, dole slama, ne znam, baš totalno loš uvjet i stoji i svojim učenicima govori, idite, pitajte Isuse, je li on onaj koji treba doći ili da nekog drugog čeka. Ja sam momentalno u tom momentu dobio odgovor za ovo što me mučilo. Znači, Isus je njima odgovorio šta se dešava. Po djelima ćete prepoznat, slijepi progledaju, hromi ozdravljaju, ne znam, gubavi i tako dalje. I sjećam, znači dolazi mi tvoja svjedočanstva, da se u zadnjih godina dana imalo preko 200 svjedočanstva raznovrsnih. Od apostola, išao sam na svih, gledao sam, znači, kad on polaže ruku da se nešto dešava. I tu je mi bio odgovor. I tu završava taj dan, prebacujem onda u zatvor. U pritvor. Tu onda počinje ono najbolje. Ovo mi je bilo posebno ova 3 dana, ali ovo sad vamo, što ja nisam bio ni svjestan da se to desni, kako? Razmišljao sam kud ja idem, ali rekao, nebitno, gdje god da idem, uvijek sam imao u mislima, ja ću Isuse tebe propovijedati. Pa kako bude, idem. I ulazim u sob, među tri momka, i svakakvih, nebitno sad o kakvih mi dijela, ali među 3 momka i ja sad odmah to je prvo pitanje zbog čega sam došao. Došao sam, tam piše nasilje u porodici, međutim, ja sam došao zbog Isusa, zato što volim Isusa i propovijedam, što sam svoju djecu to htio da učinim i što želim da djeca uče te hrišćanske vrline. I ono se začulo, da je došlo rad nekog Isusa. Moment kad sam ja rekao za Isusa, jedan momak ispred mene sjedi i pita, on meni odmah prvo pitanje kaže, jel grijeh se objesti? I ja onako gledam u njega, sad gledajući u njega i u njih, sad došao sam prvi put u zatvor, možda on mene nešto ispitija, možda hoće, ne znam šta je, kako se ponaša. I on mene opet isto to pita. Ja ove dvojice pita, jel on mene zeza, jel nešto nije u redu, jel ima neko pravilo, ne znam, malo me počela sumnjati. Kaže, ne, on će se jedno dobiti 20-30 godina i bolje im da se objasne od njega. Ja gledam,
Jer mene zezate, ne, pitam njega, jel si samo zezaš? Kaže, ne, eno tamo lavor. Pa šta je ono u lavoru stavi čaša? Čašaf. Šta je čaša? Čašaf, to ti onaj prekrivač dijeli preko kreveta što ide. Kaže, njem su rekli, kad ga potopiš, da on ne more puknut. Znači, bolje stisne i ne more puknut. Ja onako gledam i nema, odmah iz mene je proradila ta emocija, sve. Možda ja ne bi sa svoje, ali je po duhu, znači Hrist je u mene proradio. I nema razmišljanja, emocija, i nisam to htio. Gledajući opet vaše seminare, vidio sam da polažete, da idete molitva, rekao, to je vrag. Ne, ja njem kažem, pitam, mogu se ja za te pomoliti? Kažu, pomoli se. Sad on svi misle da će ja moliti Oče naš, da će moliti se Bogorodici Djevo, Svetom Duhu i tako. Ne, ja dolazim njega i polažem ruku na njega. I u momentu ta polaganje ruku, ovi usob, svi su se začuli gotovo. Nešto im čudno, no. I ja polažem na njega ruke i u ime Isusa Hrista zapovijedam tome duhu. Znači tome duhu lažovu koji ga laže, da je dobro sobje, zapovijedam u ime Isusa Hrista. Jednom je rekao, što god zaišete u moje ime, to bit će. I znači naređujem tom vrag da ostupiš od njega, nemaš pravo uticati na njega. I opet zapovijedam, znači, svakoj traum od njegovog djetinjstva do dana da ostupi, da nestane, da nema. I onda zapovijedam anđelima da se nadviju nad njim, da ga zaštite od svakog nečistog duha, da se sveti duh može spustiti na njega. I on u tom momentu, on je izmijenio boje i pocrvenije i požutije, znači ukipio se. Ova dvojica gleda i ne zna šta se dešava. I od toga dana posle, bilo ono još toga što se tu ne može ispričati, meni trebalo sad još 14 mjeseci da sve ispričam. Ali od toga dana više mu nije nikad palo na pamet, znači nešto takvo. Znači nikad više. Te je počeo pričati o Isusu, nikad on nije znao za Isusa, ne, on je i slavi, išao to, ali nikad nije čuo za Isusa, direktno da je čuo za Isusa. I onda on počeo meni ispitivati i učiti o Isusu i čitati i počeo Isusa sanjati. Ko nikad nije vidio Isusa, ali ga sanju. I šta je najzanimljivije, ali što nije mi to nekako drago, ali u drugoj sobi se desio taj slučaj što on htio. Znači što on htio, momak jedan to se učinio i on kad je to čuo, znači raširio ruke, počeo plakat. Znači plakat ko dijete malo, došao meni, zagrio me i kaže, samo je te Isus poslao da mene spasiš. To je znači bilo da ne znam šta znači, da ne znam kakvo djelo se desilo, da ne znam, znači bitno je, meni je da nisam ništa uradio u tom zatvoru, to je najbitnije. Znači kad je to rekao, to je nešto posebno, ne mogu opisati, znači da je on to izustio, zagrlio me i od tada nikad nije, znači kako kaže god da dobijem zatvora, ja to sebi neću raditi. I to ne mora se opisati. Ali bilo je još tih svjedočanstava, posebno jedan je momak prebačen iz sobe druge, pošto imao je problema u sob i došao je tu kod mene i odmah prvu noć prespavao i sutradan on kaže, nikad se u životu nije ljepše naspavao i mirnije. Ti si njemu čitao pismo ili je samo bio pored tebe? Ne, on je samo došao u tu sobi i naspavao se. Sa šta je, ne znam, ali on je osjetio njemu mir. Međutim, on je prenio iz sobe, imao je neki problem štucavnje. Štucao je se, 3 dana je to tako. I meni je to nerviralo, ja sam njega na kraju pitao, hoću da se ja pomolim za tebe. On kaže, pomoli se. I opet on je mislio da će ja opet moliti nešto drugo, međutim ja položim ruke i zapovidim tom duhu štucanja, šta god da je od vraga. I tog momenta odmah je stao. I on je počeo poslije toga sa mnom pričati. I sad novo što sam dobio od njega prije par dana, pismo iz zatvora kad sam izašao, kaže da mu nedostajem, da mu fali moje molitve, da nema u sobi mira, da mu fali to što sam ga tješio, hrabrio. To je nešto isto posebno. I tako bilo još posebno policajac što se ponaša, što je to, ima u zatvoru, ima kućni red, ali međutim meni nije bio kućni red. Nekako prema meni nije... Zvali su te Božji čovjek, tako? Pa zvali smo Božji čovjek, Isus i sveti čovjek, pope, znači niko me nije mojim imenom zvao. Neki su pričali, dok hodam tamo, dok njima pričamo Isus, znači
u krug stanem ili nebitno. Kaže, meni jedan tu što je bio sa mnom, kaže, ja kad tebe vidim, Isuse, ti meni izgledaš ko Isus. Ko da priča Isus. Znači, i to je nešto bilo fino. Čak sam jednome momku nije izlazio iz sobe, dugo je ostajao tu, imao je, baš je bio nekako ružno izgledao. Uzim toalet papir, pošto sam gledao tvoje, položim ruke na taj papir u ime Isusa Hrista, blagoslovljen je papir i ovim na drugim kaže da mu stavite pod jastuk, nek nešto se desi, nek nebitno je. I on njem stavi pod jastuk i on drugi dan izlazi, jedno počeo izlaziti s njima na šetnju. I na kraju je počeo igrati tenis. Sad, ja to sad ne mogu opisati. Nekad je on zna, ako stavim ruku na njega, pošto kad stavio, on je znao šta se dešava. I onda počeo, Isuse, de me kaže, pusti više, Isuse, pusti me, kaže, nije do mene. Vjerojatno je osjetio da ja se molim za njega, ali nisam mu htio direktno. Onda bilo još jedan je bio koji imao psorijazu. Nisam znao do tada šta je psorijaza, ali mi je pokazao, imao su ovdje rane, to je išlo krv, i sa normalno u zatvoru gledaš ti, kako ću ja sad, ne mogu ja sad njem nasil odmah prići, Ja sam prije toga molio Isuse, providi me, da mi daje vodstvo. I on meni sam priđe na kraj. Da bu mene sad tješio, jer ja djecu nisam vidio godinu i pol dana i on su sebe tješlu, nalazu utjeh u meni. Jer ja ne vidim djecu, a njima svi i djeca dolaze i žene i on su utjeh. I meni je to bila prilika. Znači, nema čekanja. Sad kad je to prilika, iskorištaj, čuješ ti glas, sad. Ja njega pitam, i njega pitam, da se pomolim za tebe za to. Pa kaže, ja postavim. Gledajući ružno, ali kroz seminar apostola ima tam gdje on kaže, kod Isusa nije ništa bilo ružno, on je vatao sve njih bolesne, nebitne. Gubave. Nije se niko razbolio. Znači, gdje će sad to odbiti, prilika je. Znači, ako to učin, zatajio sam Isusa. I ja stavljam ruki, molim se, polažem, zapovedam toj boli šta god daje, ne znam od čega je, uglavnom šta god je od vraga, napusti. I on je se tu nekako, ne znam, i ono se iznenadio, obrado, bio je veseo, međutim prije toga nije. Jer tu njegov taj slučaj što je bio nije baš fin i drugi ga osuđivao. I on se tu opustio. I onda nakon 3 dana to se počelo to zacjeljivati, nestajati. I onda mi je ostavio u mojoj svesi jednu poruku sa tim da mu je to pomoglo, znači, napisuje da je poslije moje molitve da je se promijenilo što se tiče psorijaze. Ali prije toga sam govorio doktor da je to stresa, dala kreme, na 2-3 mjeseca nije se ništa dešavalo. Međutim, poslije molitve to je se desilo. Iscijelio si. Pa to je tu. Mada jesam ja tada malo gledao sa strane, da li će se nešto desiti, ali to je ono što mi je sam Hrist rekao u sob da ne sumnjam. I bilo je još toga dosta posebno. Možeš li reći kad si čitao Sveto pismo pa je ovaj zaspao? Pošto je to bilo baš i psihički, to je stresno u tim pritvorima, sve on koristilo one tablete za spavanje, nekad od korištenja previše tableta više to nije njima, postala si imun na to. I ja sam, pošto ja inače non stop uzio Bibliju, sam čitao, sebe sam i sam kroz to se i poučavao i on svi da ja čitam. I nekad sam krenuo malo na glas. I sad jedan kaže, de čitaj, ajde. Ja, kad sam počeo čitati, njih je tu nekako smirivalo. I onda sam sam počeo tražiti da ja molim se da nije to da molim, da čitam jednostavno. I kaže, kad ti čitaš, kaže mi nekako mirnije mi je i zaspi. A bili su neki da su htjeli da im pričam o Isusu. Dok ja pričam, on mene sluša u jednom momentu, niko ne odgovara, ne daje niko. Znači, on spava i kod djeca. Ja onak sam sa sobom pričam. I onda bilo je to tako. Dobro, evo za kraj, možeš li onda reći našim gledateljima kako si se oslobodio ili tu drugu presudu ili evo ako možeš malo, znači prva presuda je bila da si u sekti, da došla neka Ivana Krstiteljka,
da su bili čudni sotonski obredi i to je bila prva presuda i zbog toga si koliko dobio? U prvoj presudi sam dobio 25 mjeseci. I normalno žalio sam se na drugostepeni sud i nakon 3 mjeseca došla je presuda drugostepenog suda. On me oslobađao 11 mjeseci, što znači zatvaraju na 14 mjeseci. U presudi je pisalo, prva stavka je da ne proizlazi da je čista istina sekta, niti se radi o sekti, niti je dokazan to, niti je bilo ikakvi dokaz da je to uticalo na djecu. Samo su me, znači, osudili u onome drugom dijelu gdje sam ja imao neki konflikt sa tom prijateljicom u autu. Dok si išao voziti djecu? Dok sam ih vraćao, kao on se toga prepal. Prepal si, to sad nebitno, ne moraš ti, kaže, udara djeci, nešto, on su psihički strah. I druga, tu sam dobio 12 mjeseci, a za ono što sam prošao kraj škole, tu smo uzeli 3 mjeseca i tu su naveli da ne moram ja biti sa djecom, bitno je da sam ja znao, bio sam psihički. I zbog toga sam dobio 14 mjeseci. Ali tamo u izjavama dječjim piše, kad se on došlo kući, da je mama skinula s njih odjeću, da ih je okadla, da je to i one krpce, zelene krpce, da je sve to zajedno bacilo u vatru. Da je sve izgorilo, da su zelene krpce ostale, da nisu izgorile. I sad je to, znači, pred samom tom mojem bivšom, pred njom se dešava neko čuda, ali ona nije shvatala. Ali djeca su prije toga fino se ono objasnili šta se dešavalo. Da se mi držimo za ruku, da se molimo, da pjevamo. Znači da je to bilo fino. Znači, to su oslobodili, znači, ništa. Samo ovo. Međutim, moji su roditelji išli u posjetu u Centar socijalnog rada vidjeti djecu. I kroz taj razgovor moja bivša je rekla, sad kako je to kako je to njoj došlo, rekla je ovo je radnik u Centru socijalnog rada, da moj sin, da mu je se popravio vid. Znači, on imao astigmatizam i moj 80% nije vidio. I da mu je se popravio vid na 30%. I doktor kaže da će u neko skorije ili ne znam vrijeme ide ka tome da će skinuti naočale. A ja sam se te večeri molila za njegove oči. I to je, naravno, i tu u Centru socijalnog njima prije toga, ne za ovo, čudno je bilo što se ti moliš, kako je tu. Međutim, i to im je neko svjedočanstvo, ali pred očima, on ne vidi da se tu nešto dešava. I na kraju to je to, eto. Ajmo se zahvaliti Ocu i našem apostolu. I evo, hvala ti, Isuse, hvala ti na našem apostolu koji nas je naučio kako da slijedimo tvoj primjer. Hvala ti, Isuse, na ovom predivnom svjedočanstvu, na dečku u zatvoru koji se nije ubio jer je jedan naš bio tamo i oslobodio ga je u tvoje ime od tog teškog grijeha. I sve ostalo, hvala ti i na svemu ostalom što se događalo. Hvala ti, evo, Oče, i što su me u tom mjestu nazvali Ivana Krstiteljka. Evo, Isuse, i na tome ti hvala. To je meni baš super. Hvala ti na svemu. Evo, jel ti još za kraj želiš reći nešto? Pa, htio pošto ja sam i prije poznao sam Hrista i živio sam život u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i sve. I nešto sam i bogoslovi išao. Ali nisam naučen, jer me nisu, ne znam ja, da mogu ja nešto učiniti, da ne moram ja biti rukopoložiti ili sveštenik. Gledajući, znači, zoomove od apostola preko YouTube-a, njegove seminare i tvoje, ja sam vidio drugčiji način. I sad, mene je to privuklo i vidio sam se nešto dešava. Ali gledajući te seminare, mene, znači, apostol Lorenz, čista istina, naučila da ne budem pasivan, da čista istina nije pristrana, da uči pravilno življenje uz Hrista. Da jednostavno je riječ oživla, da to nije samo neka priča i to je to, nego jednostavno
da moramo mi učestvovati u tome, da budemo djeca Božja, da budemo sinov i da moramo mi da djelujemo, da budemo ambasador Hristov. Znači da budemo njegov posrednik i da u ime Isusa Hrista možemo i mi to učiniti. Da ne čekamo nekoga drugog tamo sad, ne sa strane, da može biti da neki sveštenik, da možemo i mi ljudi, znači nebitno, kogod vjeruje. Znači sad svako, da ne čekamo neko da dođe, nego da možemo i mi to. Amen, aleluja, da možemo i mi to. Isuse, hvala ti, apostole, hvala ti, molimo te, amen.